Muhammad sallallahu alaihi wasallam hara en tuɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ɗo jonde meɗen jonde yurmede yo faamin en ko yewtete kon walla en gollitiren o yoɓa ceernoɓe meɗen men ko ɓuri moƴƴude e joddi haray ko adda e juuɗingol yewtoɓen e waɗaɓe présentude wonno en fof meɗen eɗen andi ɓe surtout ko hiwdirde meɗen ɗo kamɓe usta chérit ɓe heewi sendagol ɗo ɓe waala ɗo ɓe janga ɗo ɓe janna ɗo ɓe waajo ɗo ko ɗum waɗi en ala wadde présentation sina ɗum wonɓe ɗen andi ko oustaz Mouhammad Diallo eɓe ɗollirineɓe Mouhammad Soleil wonɓe janngude jamme islamia e wadde doctorat maɓɓe on qismul aqida ɗum ɗon woni ɗi présentation yewtere koɓe yewten kon ko yewtere haɗum jinade moƴƴa en mara ko hitti e meɗen hewti diina meɗen kam joni noon woodi nawnaje arɗe tawata ɓe yaltini woɓɓe goo ka diina haray andugol ko honɗum woni sabu haa ɓe ɗo morti ko honɗum woni ɓe ɓittude ka diina waɗa ɓe e nokkeli tawata hay gooto wiɗa miɗɗo yannora ɗum ɗon anden asbabuji ɗin si ɗum ɗon feƴƴi laaren battiɗi muɗum ɗin ɓe jantoto ɗum si ɗum ɗon feƴƴi ɓe haalnayen ko honɗum woni lekkiki ɓe anndi nawnare nden ɓe anndi batte mayre o haray ko ma anden kadi ko honɗum ñawdata nden ɗon nawnare haray ko ɗiɗo konngudi inchallahu taala ɗiɗo mawduuji woni ko ɓe yewtata e nder ɓeeɗo jonde e nder 50 minutes si ɓe gayni e mari 10 minutes ɗum ɗon ko e français tawi hare na funanta e pular on ɗum ɗon gayni si yawrodiri ventidére o yoni en juula yimɓeɓe sen salminoyi en jomre 15 minutes fi lande no wela en haa taw ko lande te kon ko fii ko yewta kon ɗo ɗum kadi feccata 15 minutes si en gayni ɗum haray taw jarnoɓe no hokkipi moƴƴa ɓe andi ɗon ɗo jano funatu dine maɓɓe haray en ñamlanede ɓe darna yewtere nden to wawa sentade e ɓuri Allah subhanahu wa taala ko fuɗɗorɗen kon yo faamine yewtere nden o waɗa en gollitiroɓe ko yewta kon enen ɗo momo wañ kan dennaji men ko tuuɗi yawma qiyama aray waɗa ɓe wakkile cheikh mashkuran majura alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الجمع الكريم أحييكم بتحية هذا الدين هذه التحية التي ندم الله بها وحدة أمتنا بعد انفراق ووحدها بعد فرقة
نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه. فهو يتجى الله تبارك وتعالى كان الله تدو توضو سني كان الله جل وعلا تبدو إن وبكي إن كبري مونود إني ماجري توني نعمة كارو دينا نعمة الإسلام وأعظم النعم وأفضل النعم ونوني لنونك تجرب ريدي أنجل دينا وجرب يكون مولد يجرب يجي ولي ولنتا جوم مؤمن سيونا كيرتبل في الدنيا وفي الآخرة. يا الله جل وعلا دندو إلهم دندو دندانغال مسيبلين يجبلين توبة فيري ترالي كادو دينا إمور دي يمبي تبدي ما دي يمبي دينا من اليهود والنصارى وغيرهم. يا الله تبارك وتعالى ثيون ولد مكتبين فاديكا دودينا دندب ما يقول توقف يدك الله تبارك وتعالى أولو نيمة kumarto nema yajuɗo mo alaka toon mawguran ngal alaka ngal hatti kanko allahu jalla wa ala nde o taguno ɗiɗo kambuyi e ndiɗo leydi e ɗeɗo koode e ngeɗo nande o saɗini ndiyan o funni kuɗi o waɗi hendu o tagi en mbutaku ngu wonɗen e mum ɗo e nder ɗum ɗo fof kanko allahu jalla wa ala o wi moƴƴere makko nden nde o moƴƴi nden e meɗen hewtali wañande o arsikuno en ko wiyete ko diine. laqad manna allahu ala almuminin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. allahu jalla wa ala wi tadesere teddude laqad manna allahu ala almuminin gomdi allahu jalla wa ala moƴƴike e dow yimɓe imanu billahi azza wa jalla ɓeɗo tawɓe no wotidini allahu jalla wa ala ko kanko tu woni ko ɓe rewata ɓe marareneteɗo goɗɗo go si wona kanko ko kanko tu woni ko ɓe fewtata fi humtugol haajuji maɓɓe ɓe fewtata goɗɗo go si wona kanko ko kanko tu woni ko ɓe sujjantaka leydi ɓe mara ko ɓe waɗana dewal si wona kanko. allahu jalla wa ala wi ɓeɗo ɓe woni e nder moƴƴere mawde ñande tawno o nuli nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam e ɓeɗo annabaɓe hedditiɓe nulaɓe fof o jippini ɗeɗo defte o jippinani enen ndeɗo deftere alqur'ana ko hiɗen janga message immorde ka allahu jalla wa ala lettre immorde ka allahu jalla wa ala tawaɗen fillito konnguɗi makko kanko subhanahu wa ta'ala. allahu wine manko ɗon ko hatti ɗum waɗi nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam e teddugol maɓɓe e mawnugol maɓɓe e ɓural ko allahu jalla wa ala waɗani ɓe wono wirino wa kana fadlullahi alayka azima ɓural allahu ngal e dow maɗa ngoɗo nulaɗo laatiki ko mawgal mbiya e nemaji ɗi allahu janti ɗi o moƴƴoli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wimo wa wajadaka dallan fahada mo anditinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nemaji ko moƴƴoli e dow makko anditi muhammad fewndo mi tawnoma ko a majjunoɗo mi fewnoma faade e laawol diina islam
wiigol la ilaha illa allah. allahu jalla wa ala tindini ka deftere makko teddude wonde en fof men ɗen haani mantorde oɗo nema, ɗen haani weltorde oɗo nema, yettiren mo allahu jalla wa ala, anden ko allahu moƴƴori e meɗen waɗgol en julɓe. ko ɗum nde woɓɓe arno ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tomo min bani asad ɓe ari hiɓe wajito, hiɓe janto golleji maɓɓe, weeɗita diina maɓɓe kan ka moƴƴagol e dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo minen ɗo min gondinima, min jaɓanima, min haɓalima, jama o fof immike haɓugol ma menen min jaɓiri oɗon islamu nerede, min haɓalima. ɓe fuɗɗi mantagol ɗum ɗon ɓe wajito. allahu jalla wa ala min fawqi sab'i samawati o corrigide yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. bal illahu yamunnu alaykum, ko allahu jalla wa ala woni ko moƴƴi e dow moɗon, an hadakum lil imani, ñande o fewnuno fondoji monɗin e gonɗin gonno la ilaha illa llahu muhammadu rasulullah. anditane allahu nema ko waɗani on ko oɗo woni nema goɗɗo mawnude, wano woniri noon kadi fannede oɗo nema ko ɗum woni perdi ɓurdi mawnude. allahu jalla wa ala wi wa man yabtaghi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin. kala on neɗɗo ɗaɓɓuɗo ko ɓattora allahu jalla wa ala, kala on neɗɗo ɗaɓɓuɗo ko rewira allahu jalla wa ala, tawata o naataɗo diina l islam. si o waɗi honɗum e honɗum nde o jaɓantake, falan yuqbala min. wono andirɗen diinaji, diina yahuda no ɗon, diina nasara no ɗon, diinaji chinois no ɗon, confuciusia e ko nanditata ɗum tawiya, boudiya e diinaji ko heddi. ɓeɗo fof yiɓe jaɓi wodede allahu tabaraka wa taala, kono ɓe jaɓani oɗo l'islamu e nguɗo zamanu meɗen, yani zamanu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. allahu jalla wa ala wi kala ko oti waɗi o ƴettantake, o jaɓantake fanni, o jaɓali kaɗo diine. o wi si tawi noon on tigi waɗali ɗum yo andu no fawimo perdi yawma alqiyama, ñande o ruttirtowo e jooma makko. ndin ɗum perdi allahu holli ka deftere qur'ana teddude wonde ko ndin ɗon woni perdi ɓurɗi mawnude ndin kadi. si woni o ƴeede diina kan l'islamu on jaɓa jebbilano allahu tabaraka wa taala ka hoore leydi ɗo wona e nder kaaɗo diina, ko ɗum woni nema ɓurɗo mawnude ko banu adama hokkete. ko noon kadi woniri fannede diina, ko ɗum woni perdi haqiqaade de. qul inna alkhasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. ala dhalika huwa alkhusran almubin. ene ko ndin perdi ɗon tigiri woni perdi ɓurdi mawnude ndi. idan ɗen haani yettirde allahu oɗo nema, weltoren oɗo nema, bungiren oɗo nema. yettingol allahu oɗo nema noon ko darana bonno, jogitomo, toppitomo e to ha waɗa yamiraji ɗin, woɗɗito e haɗaɗi ɗin. qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidalika falyafrahu huwa khayru mimma yajmaun. ko yiɗede e yeɗede yo mandini e dow neɗɗo wonde ko muslim, ko julɗo. ko yiɗede dokkan jala. ko ɗum waɗi en anditine ɗo wonde oɗo nema l'islamu ɓoggedemo ko nema, kono arsikede kadi tawitugol e makko wuura ha maya hara mortaki yalti e makko, ɗum kadi ko nema.
bal gonɗo woni nema ɓurɗo mawnude ko ɗum waɗi hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu e hadith ummina ummi Salama e ummina ummi Aisha e sahabaɓe hewɓe ɗum filli oɗo hadith nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك صحابة هيو مجيء يمود سنة بن الله صلى الله عليه وسلم تجري في بجانتي ونك دعاء ونلال قرين وترى لكم الله تعالى ويو الله تبين تبقى كادو دين هم ودي ترى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية وأعلم الناس بربهم وكانت الملائكة تنزل عليه وقد رأى الجنة والنار ورفع إلى ربه في السماوات العلى نلاد ما تنقل أتد من الفوق هيدي أو سيدي فوق هل مهولنا وتأجرب ولمعتب الإتالوين قل ودي سوء إنين طلب الله يوتبتم وإتالوين أنس بن مالك وماجد ñandego mi landiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fii ko tawi kon hiɓe sukkina toragon allahu tabaraka wa taala yo allahu tabittuɓe kaɗo diina e sahabaɓe nani ɗum ɗo moƴƴat ha o maaki ya rasulallah o maaki atakhafu alayna wa qad amanna bika wa bima jitta bih قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا سوي ونلا ونتوالد الله يا الله تبكم ويكادوا دينا من هنا من ملك ولو بين مكة وكان فقوانا باي والله نين الله نورين وينقل الفجر يقول يقتل تكون يكادوا دينا ملك نلا ومين نلا إذا ولد من مرتبط الإكاد والدين مقصادة المهاجرون والأنصار وبجهاده درني إكاد والدين كم في اللوري في إكاد والدين وإن نلاب إذا ولد من نلاب صلى الله عليه وسلم الماكي نعم نلاب ماكي ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نلاد ماكي أنس فنو جديا بن فو إنه يحق بكل الله تبارك وتعالى جدي الله يلتر المهاجر إذن بيدو صحابات نلاد صلى الله عليه وسلم هي هولي وتبين ولم يلتني قلب كادو دينا ها يوتي بلندي تو من الله صلى الله عليه وسلم إن كون أمتين كويه نسبي يمتين إذا كوريني إيوه هاري نفن وهبينو الدعاء وفي الله تبنتين هاري نفن ووكيل إيوه في توبي تبقادو دين هاري نفن ونوالي نلاد صلى الله عليه وسلم بكل حديث أتوقع صحيح البخاري كصحيح مسلم نلاد ما تبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نلاد يانو صحابات وكيل دي تيني فوتا دي جوجيتي دينا مو كان موجا دي ريني فتناجي دي دي نلاد ماكي بنو ادم نجربه جربوا يجي ووكي ونيت جنة جربوا يجي أري جربوا يجي أري
tawadi way woni be jemma hakke ko tawto ko si yaari yonay fu nelaɗo nandi niri woni be den jemma hakke ko tawto ko hiɗi mawni hulbini nelaɗo nandi ni waniwre den jemma nelaɗo makki rene de ɗi jarrabiyeji si ari e neɗɗo ina wawa wonde hara dindi ko jurɗo gonɗinɗo allahu tabaraka wa taala ko mu'minu billah kono ɗon e wiyede kiikiiɗe taw o yalti e diina kam o woni kafiru billah mba ɗum wona hara kiikiiɗe ko mu'minu billah ko jurɗo gonɗinɗo allahu jarrabuye on aramo e nder jemmahu gootum nelaɗo makki wiyeta bimbi taw o wonino kafiru billah holli tuma ɗum wonata sanga tawi fi aduna mawni e yimɓe ɓe aduna ka goɗɗum heɓoto ka jawdi heɓoto ka laamu heɓoto ka teddungal heɓoto ka jaahu heɓoto ka ɓurata dimmoɓe maɗa ɓen ka fekkitotoɗa wondiɓɓe maɗa ɓen yabiɗo dinahu bi aradin min addunia ko chance moɗanaɗo woni wurgol banu adama ha o maaya tawani mo tabite kaɗo dine en yi'aɗi o yamonela mo allahu jalla wa ala jantani en fimum kadi sira qur'ana teddude watlu alayhim naba alladi ataynahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الله جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يا سبحان الله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه الله يؤتي في دياله ورنور فندو النبي موسى عليه السلام تجد دياله الله أكنه جنة مدينه من علماء بني إسرائيل تجد دياله الله أكنه دين مدى كما قلت مفسرون النبي حتى مرنو دين يوم هاتمي هو مستجاب الدعوة ترى قلت لي الله والله عليه ويوم هذا هو الدين أنني تفضل دعاء من الله ونيوتي في مكة الذي آتيناه آياتنا الله أقيم جنة الله أقيم الدين يلي هاتني سوى طريق الله جابنا من بطن له مستجاب الدعوة يمكن أن يلوئمه في لرغل النبي موسى عليه السلام وإتي في وتوجهه أي النبي موسى أي دينك ويتي في وتوجهه ونرد تبي الله قدر نادي منيب ولكارو دين تبي كارو يي هاتي كما أخل نري أن بعد الله توتي مكيثيرو ويتي دينك ناني والذي آتيناه آياتنا قل الله جل وعلا فانسلخ منها وقوري دينك ويأتي دينك فرق قلوا نار اليوم أقول النبي ولو شئنا لرفعناه بها سي الله نهاجنو وجاوني نمو يوم فتنة وينا كانوا يكفر سي الله نهيبنا وينا كانوا يكفر بالله سي الله نهاجنو سي مدن فاننو من أجل كانوا وينا يكفر بالله kono tawi maɗa ɓayi allah hottiranamo yo luttu e diina kam o maaya e diina kam tawi ko ma o yedda allahu tabaraka wa taala idan si a yiɗa juula ñande o ñande iɗa tolo allah iɗa ara ka juulirde iɗa ara juulugol subaka iɗa ara juulugol ɓeeje iɗa hoora suumaye iɗa itta zakke jawdi maɗa iɗa jokka yelɗan iɗa waɗa golleji moƴƴa
احمد الله تبارك وتعالى على جد الله يدوم والله أريد أن أمثل الأسود ما يموت نعم ما جرب برد gore juma mooma jadi borde kawtal juma mooma jadi borde mo jangi data mooma jadi borde chauffeur de taxi man jawa e taxi wan tawa ton dogino ma passager ko gokkun ka hore ma jadi borde ma téléphone ma don uddita waylita nata Facebook do ma TikTok hawrani neddo no bugo ton piiji yaatu yano ya tagarde ma jokala o ya ga e mudum e dina ma ko ray ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه إذا مسكت تدبر يوتر من الدو يوتقل في ويتيكم أونا كالكاني كادو دينا ويوتر المومن كل ودي أن بعد الله جل وعلا بي سينداري الله نفلني كدفر ما كتبين وتوا تكون نريز من عندك يوتري لفمين والقرآن ودستور هذه الأمة مهما تكلم المتكلمون أو تحدث المتحدثون فإن ذلك لا يساوي حرفا واحدا من القرآن الكريم ونبقى أولين والله جل وعلا يوتتكم وأول يوترني تيجي الله نجاكم يوتر حقم دي أن باب فكينو بين يجيب مكة بين هون بواتنا يوتر حقم دي قصة ربي جدولين عندي يتساجر في القرآن الله جل وعلا يوتي وندي وناس مكلا وناس إنفانتانيتون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى يقول القرآن تسقط عديده آية القرآن تسقط عديده أن بابكم هو ديرنا إيهيب مكة دارا كل سيناريو ويارنا دارا كل بفقرنا دارا كل بياري دارا لراجي بهكي ndara ko on annabaɓe muññorno ɓen ɗo yimɓe ndara ko hombo heɓuno victoire o sakkito ma kana haditha yuftawa walakin tasdiqa alladi bayna yadayhi fa surat ibrahim allahu jalla wala no yowti annabi musa alayhi salam ha e nokku allahu alam yatihim naba'u alladina min qablihim qawmi nuhin wa adin wa thamuda walladina min ba'dihim لا يعلمهم إلا الله الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه الله جاءتهم رسلهم بالبينات de nulaaɓe ɓen arno addani ɓe ɓangal biyeeji addani ɓe diina kan l'islamu o woni probléme ara nun hay kamɓe yimɓe maɓɓe ɓen ɓe naki ƴette nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗuuɓi capannay ko wuridi bon e qouraish kana min afadili nnas bayna qouraish ɓe mbarano mokko ba ɓe annduno ɓe alano mokko ba ha hewti wiyeteɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam هذا قبل النبوة ونون كجي ونري بعد النبوة نلا صلى الله عليه وسلم أي سيرة مكة أي تاريخ مكة جاءتهم رسلهم بالبينات دنولا بدن أدلنا بجندن أدل بدينة ويكفون تلقوا وني الله خالر يوم وني الله يجري يوم سليم فردوا أيديهم في أفواههم بلوتي جود مكة إكراج مكة ترى قوم مفسرون في القرآن آية فردوا أيديهم كم بدي هيو بنوري ورأي دي قوم يمرون كو تيندي مسالة مكة سيانا بقى يقولي
maɗum kamɓe ɓe tamakaraji maɓɓe ɗin ka jalkitugol nelaɓe ɓe wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi ɓe min sali ko ko nula ɗon e amen min sali yeyte wiɗo neɗɗo o min sali wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib wawani hoolade wawani min convaincre kon ɗon min noddude faade muɗum rewgol Allah hon woni Allah hontoni Allah honko yiide Allah honto Allah woni yadde so tawi kongu naɓe nande ɗi hande ko gotum ɗum inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi on ɓay masala ko masala njanno أنا بقي بي أفي الله شك قالت رسله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض بطن واي سكي دبل في الله تبارك وتعالى بطن واي سكي دبل في ولد الله بطن واي هبد سكي هاو سليم وواو يبدو الودد الله جل وعلا يهورك الله ولكو إيمانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة كما الله جل وعلا ما نجيكو أنجل دي 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 وبيتي كم دي كودي أو جمع وانتو شانتو ديردي إن وانتي دي وانتي لونتو ديردي الله جل وعلا ɗum waɗani ɗum wonno jeeya e mandeji makko ɗin andingol ma an oɗo neɗɗo wonde ko a jeeyato a ari ɗo a wona e seeɗa hoota immintinoyeɗa ñande goo wuura ɗon ɗi ndaari ndi leydi ndi wonɗo yewde hoore mum ayiye keneje goo no ceeɗa naangi ɗe yalta huɗi ɗin fof maaya wonta ndugu wono e seeɗa o addoya ndiyen ɗan leydi ndi ndi yera ndi yelɗan ndi ƴuufa ndi feccoo ɓuɗi ɗi yalta kon woni sankude ɗi ɓuɗi woni fiɗaɗi kalawol ɗo ɗum noon woni awde allahu wi no yiiruɗo ni woni aduna mum o woni o wuura seeɗa maayon immitinoye يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم أفي الله شك نذكر أن بنو آدم هاك وسكت وسيطلع من إذن أنا بعد كونين بالنوبل kono salare maɓɓe nden sali honno ɓe salonno eɗen ayede ɗum qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana yabudu abauna fatuna bi sultanin ton toto ɓe no addani en diine hesa kono kon honɗum kono wonɗa darade ɗo wiya wolanami fi Allah an a yiidi e Allah an wonɗo wolde ɗo ɗo fi Allah a yiidi e Allah sifaɗin haalaji jaasingol nulaɓe ɓen jalkitaɓe wono karmokoɓe ɓe wona jaasinirede jalkitirede e zamanu meɗen fewno ɗo in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana yabudu abauna ɓe ko waɗi ko ittugol leɗɗe ko mawɓe meɗe wonno ko e muɗum a tara o ko suba mawɗum ɓe yimɓe ɓe nanata jiɗo yima wonde ɓe addi kesum ɓe accintini en ko mawɓe ɓe wonno ko e muɗum woɓɓe minne hay indele men ɗen joni ɓe sensible attiɗe indele arab hari ko teliwal e kurawal wiyeteɗen joni ko Aisha e Ibrahima e Mouhammadou ayi تريدون أن تصدونا عما كان يعبد سأولدوا في دينكم أوئيكو الله نودي دندو ونلاد صلى الله عليه وسلم نودي دندو
ndara ke tawa dum no tiidi wata dattade be oñora sengo on to sifa koye suboro en jokki yarabu en acciti ko tawden en acciti ko mawɓe men min jokkuno kon en addi kesum sifa ɗi piiji kono annabaɓe jaadiɓe qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin allaha yamunnu ala man yashau min ibadihi وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا مسلم بتدبر مسألة ومسألة جد جون ko piiji wonɗi e ko raɓɓiɗi wonata sabu haa neɗɗo tawnoɗo ko julɗo hanki o mottide o woni ke kaɗo diina ara non ɗum kamɓe ko ɓe ɓenne ko aljahal ko nde ɗo majjere aljahlu bi dini wa bi usulihi majjede diina kan majje lesɗiji diina kan ko ɗum waɗi neɗɗo si tawi woni ndaare daiman oɗo l'islam kam wonɗen e muɗum nde o arno o arde e on ɗum ayat iqra bismi rabbika alladi halaq neɗɗo si o jaɓali janngugol si a wattiri ke wuuridugol e majjere tanaji ɗi heɓataɗin e muɗum a townataɗi mawɓe men ɓe ko ɗum waɗi hari paykum kunde kum fuɗɗi mawnude ɓe toɓɓana ɗum ɓe jonna ko ngalluwal ɓe naɓa kum ka kalma ko makko jannga fira yani andinoɗa diine maɗa si tawi woni en wersindike ɓe goɗɗere janngugol musidɓe neɗɗo si yehi ha o jaɓi wuurugol o ala alluwal o ala deftere o ala karmakol yo anndu o hawti hoore makko majjere nde ko nde tana monna l'islamu kadi jaɓa majjere few ko ɗum waɗi wiiɗe nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓayɓe ari ko ɗum ɗon allahu atti ittugol e maɓɓe taw allahu wi nelaɗo iqra bismi rabbika alladi halaq koma janngin hay goɗɗo no jooɗo ɗo o jannga fus sa wiimo yo o janngu suratul fatiha hara ko neɗɗo annduɗo no qur'ana janngirte a tawa sellina ma woɓɓe hewta hay wiigo ɗaɓɓa annduɗo no janngirte tawa fatiha o sella o jannga lasniji kaaɗo diina o o tawhiidi o annda ko honɗum woni ko o feŋoto e muɗum ko tiiɗintamo e kaaɗo diina o annda oɗo naati no jumpa e ayiji alqur'ana no jumpa e hadisaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam par ce que kala ko nani ko kesum e makko donc no hawnimo no ɓuri haqqille makko ɗen joni noon ko haqqito ko haqqille makko ɗen lobɗe ɗen woni ko dartorta wahyu allahu tabaraka wa taala ɗin ɗiɗi hejjata idan nde ɗo majjere ko nde tana ko nde lorɗa molanaɗo ko nde sabu kadi molanaɗo fi majjede neɗɗo e kaɗo ndi fitinaji ɗin no ɗuuɗi yooɗayɗi ɗin no ɗuuɗi e hino alyahudi en nasara e planji maɓɓe ɗi ɓe waɗi fiye yimɓe yalto e diine ndaren fiyakuji ɗi konno waɗi allahu jalla waɗa wi en ɗo walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ɓe yiiɗon ko ayɓe moɗon ɓe seerata yimɓe haɓude on haa nde ɓe yaltini on e diina mon ko wosi tawi woni ɓe waawi donc anndin ɗon ko a jokkat ta sikku wonde yani hay hunde ɗitira ɓaawo maɗa ko si yetta ɗon ɗa salligoo ɗo araɗo juuɗa fottuno e geeƴe hoota immoɗa juuɗa subaka jokka hedda waɗa fiiji ta sikku hay hunde ala ɓaawo maɗa allahu wi mi woni ko jokkuma wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum ɗum noon no waali e planji heewɗi ndaare hannde sukaaɓe meɗen woɓɓe yaltude ɗo fi yaade ɓe rewa laawi ko ɓe rewata ɗon ko sahara taara huɓɓe porɗo ɓe gon ko watta ɓe finance jawle maɓɓe molanaɓe ɓe jonna ɓen wonɓe ɗen leyɗele sahara ɓenna kala arɗo ɗo waɗemo ko wawɗo won hay goto nandota ɗon taw jokko hay goto feƴƴa ɗo yaha tawa min ɗo te goto rewka mon ɗo lumba yakami jonna ɓe jawdi finance ko ɗum waɗi ɓen kadi a taway ka ɗayre maɓɓe e anndal anndugol alhaali muɗum daro ɗon fella woɓɓe piya woɓɓe soka woɓɓe tampina ɓe lorra ɓe moƴƴa fiwota ɓe heɓu no ɓe lumbira ɗon ɓe yaara ka portoɓe ɓe
kono si woni haa ɓe lumbi waɗɗilotoɓe ɓen cato haa lumba si ɓe hoti ka portoɓe ɓen ɓe jaɓɓoɓe ɓe loosaɓe ɓe jonnaɓe golle ɓe jonnaɓe tawi ɓe ɗumano kamɓe noon sakkinoɓe to kadi idan oɗo no neɗɗo so yahi o yii ɗum hande kadi o majjee diina makko hande kadi o ina ɓen ɗon ko ɓe woni ɗon e muɗum ko ɗum woni gonga ko ɓe woni moƴƴuɓe ko ɓe woni yurmeteɓe ko ɓe woni ɓokkoɓe ko ɓe woni waɗaɓe ɗum e ɗum siɗa ɗum kon ɗon potoni waɗade balleje musidɓe ɗum e kadi ara ha naate cuuɗi men kuɗoli meɗen fulawaji meɗen waɗa ko ɓe waɗi ha hande goɗɗo yiya goɗɗo tinna taw o yeggiti idan ɗiɗo ko nambaraji yandanɗa hoore ma ko noddata faade majji koko wiyete kon aljahal no jeeya e nambaraji ɗin ko wiyete kon ittiba'ul hawa ko jokkugol beleɓe wonki neɗɗo o wona tawa ko faale makko on o watta koye ɗum o wuura o jaɓata goɗɗum go si wona ɗum o yiɗa fallitede o yiɗa waajede min ɗo ko ɗum ɗo ɓura min ɗo ko ni mi yiiri min ɗo ko ni mi faamiri addanamo dalil min alqur'ani alkarim addanamo dalil min assunna sahiha yewtamo konngudi tarmokoɓe kendeɓe kal islam kono tawa haaji makko wonani ɗum o humpaka o haajaka tan ko ɓay ɗum ko jokkingol laawol ɗo o aado wonde goɗɗo ittatamo e goɗɗo laawol ɗum allahu wi wala tattabi'i lhawa fa yudillaka an sabilillah wota jokku beleɓe wonki maɗa kin sakko ɗum ɗon majjinama gaa e laawol diina allahu kan banu adam e yokkino wiɗen diina kan ko gandal noon suɓawigo ko oɗo ma ko oɗo gandal ko immorde ko allahu tabaraka wa taala e annabaɓe makko ɓen ko ɗum waɗi si tawi woni a yottini e diina kan a yottinde diina kan woɓɓe harayno ɓaarude ma e yimɓe goo ɓenna ɓe ko ɓe ɓaarama e feddeji goo taw jettoɓe ko hunde kaali en goɗɗo ko woni wo ko ɓaleejo ko daneejo ko juutuɗo ko daɓɓo so yewtima diina yiltididana ko woɗatma kon sino toon esi tawi woni ala tan ko ɗon woni misano ko ɗum jantide naani annabaɓe ɓe nde ɓe wonno wiide wonde in antum illa basharu mithluna ɓeynuno ko goonga minen komin yimɓe sifa moɗon kono allahu okkimen gandal immorde ka makko ko ngamɓe woni yettinde e moɗon idan ta ndaaru goɗɗum goo ta ndaaru fi o no janngiri ɗo ma no ƴawri ɗo ma ndaaru est ce que ko wonma yowtude kon no ka deftere allahu est ce que ko wonma yowtude kon no ka sunnaneraɗo sallllahu alayhi wa sallam selluɗo idan ɗum ɗo no jeeya jokkugol beleɗe ma ɗum goɗɗo jokka ɗo joni jama fedde hara mo yi wonde nde fedde ɗon ɓen koye gonga ɓe woni koye sawaɓe ɓe woni yaati ya ha yaltinanamo wiya nde fedde ɓeeno e faljere e hino karmo koɓe nde ɗo fedde e hino hooreɓe nde ɗo fedde hino defte ko ɓe windi ko e hino ɗo jangganamo basde ɗum hollama ɗum ɗo taw kanko ɗigi o jaɓa ɗum wonde neɗɗo soɓeɓe no woola ɗum ma no jogito ɗum kono gon ɗum watta o yaha o yiya ella on kono o lutta tabitugol ɗon fi hon ɗum li annahu yattabiu lhawa ko beleɗe woni ko ko faale makko ngo jokki ma ɗum goɗɗo yimtira ɗo ɓaawo yimɓe mawnina ɗo fi goɗɗo cooba fi makko towna fi makko tawa noon onno e faljere ka diina no wawi wonde hay annabaji allahu ɓen laabi joni yiyete ko allahu wurtide ɓe woni e laawol yaningol allahu faanangol jigiri yimɓe hellitiɓe ɓen mo kala no hawra e sawaba hino fajja kadi imam malik na ɗum ɓe wi ɓe maaji ala hay e gooto mo tawata konngol mo ruttetake si wonani laaɗo sallllahu alayhi wa sallam heddiɓe ɓe fof e batte konguɗi maɓɓe ma ɗum batte bindol maɓɓe hiɗa wawa hawrude muɗum so wawaɗa ha wawa hawrude muɗum fajjere si tawi noon neɗɗo wondi e fajjere tawa himo mawninamo coobina hiɗa mawnini-moɗa coobinimo si goɗɗo hollima fajjere nde a yii fajjere nde wota duumuɗo e nden ɗo majjere inna ko ɗon ɗum luttata ɗum no jeeya e ko majjinta goɗɗo e garɗo dina allahu tabaraka wa taala
no jeeyaade muɗum majjineede ɗin e kaaɗo din allahu subhanahu wa taala jokkugol ko innete kon o réseau sociaux fewɗiɗo hannde ustasi ɓe réseau sociaux ɓe a yeyi ɗo neɗɗo taw o jannga few o seeditanaka e duɗal hayɗe goota wonde himo jangi seeditanaka hay nokku wonde himo jangi ko imma hara ko fuɗɗinoɗo o yaha seeɗa o fuɗɗo wawde tun hande kadi o naatira ngal ɗon o waɗe heɗugol ayeji o janga haditaji yimɓe ɓe anndaɓe sikka on ko gandu wano woɓɓe yirde to ni hande anda yehi yimɓe ɓuyta réseau sociaux anana woɓɓe noyne on no jangi koy on ɗon noon no jangi taw wallahi o wolata aye qur'ana ngal waalo ngal sella o firtata hadite nenaɗo sallllahu alih w sallam ɗum waalo sella kono ɓay tum himo wawi dillide ɓe piiji ɗin seeɗa o janga o fira piijigo jama on tomo mo inna ko gani joni noon woɓɓe ɓeeɗo kadi daara tawa ko haɓɓoɓe diina tan fi hoɗɗum par ce que ɓe yurnike ɓe yii koɓe yii kon toon ɓe tawi ɓe wawata wuuridugol ɓe muɗum ɓe wawata eltanade ɗum ɓe sumitowe ɗum ɓe jokka ɗum ida joni ko honno koyeɓe folto ɓe yalta kono ɓe haltata e hoore maɓɓe koyeɓe folti jama on kadi ɓe yaltine jama on kadi e diina tan sey goɗɗo no jooɗo no sabota haditaje fi sahih bouhari ka sahih muslim neɗɗo ndaara tawa sa towrimo a yeɗɗi a joƴƴini a taway o hunjaji hadisaji joyi selli e neɗɗo wiyaɗo no hunji hadisaji wuluje temedere o jooɗoyna on ko fenowo hara mofteten fof no seedani o gandal makko ngal o jooɗoyna on ko fenowo andi ɗum ko nambara molanaka idan ko ɗum waɗi ɓeeɗo nde ɓe yaltuno ɓe juri diina kan ɓe yalti ɓe juri karmokoɓe diina kan hande kadi awamuɓe janngaɓe jiɓiri laawol no naata junoɗa diina kan résultat woni on ɗum yaltugol woɓɓe inna min mi yalti e diina ñannduɓe yiɗi ɗum ka réseau social imma ko duhiɓe ma ɗum ko sonnade inna yalti e diina kan idan gandal ngal ƴettungal e juuɗe yimɓe maggal ɗo alhamdulillahi rabbil alamin allahu no nemini moftede laɗon sallllahu alayhi wa sallam e jamanu kala jamanu karmo koɓe jomiraɓe gandal wona toon ɗo men ɗo tungoy wona e min kadi hattata koko allahu moƴƴori e ɗeɗo moftede laɗo sallllahu alayhi wa sallam karmo koɓe jomiraɓe gandal kono wurta yimɓe ɓe fewna ɓe faade e laawol diina selluka tan ƴettu gandal e jungo ɓen ɗon heɓi to ɓen ɗon ka diina wota heɓi to yimɓe ɓe tawata ko yimɓe humbuɓe ɓe tawa ɓe janngaali musidɓe julɓe tedduɓe eyi mi jetta ɗo ɓenna ɗum ɗo ko bouhari wi ɓe ɓaha ɗum e hakkillaji maɓɓe ɓe wurta ɗum ɓe yiltindira ɓe jaltita ɓe anndi noon no jeeya e yaltinede ɗin ka diina jaltitugol ka ɗo diina qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ɓeɗo ko wondunoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari ɓe yaadude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jihaadi hiɓe hikkoli ɓaawo hiɓe jaltitude karmo koɓe diina hiɓe jaltitude sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu tippini aya qur'an e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde ngal gollal ngal ɗon wadde ɗon ɗum jaltiniɓe diina ɗa idan musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗiɗo fof e sifa majji ko piiji ɗi anndanɗa hoore ma ko yaltineyɗi e kaaɗo diina joni ɓe waɗani en brochure e ko tawata no yowndire ɗe toɓɓe ɗo kala neɗɗo jannguɗo o ɓeyditoto e muɗum aren e laabi yandan ɗen hoore men ino danda neɗɗo reena mo faade yattugol kaaɗo diina ara noon ɗum ɗaɓɓugol ngal ngal won allahu jalla wala wiiri noon yani fasalu ahla dicre in kuntum la ta'lamun e yowtino fi mum naane neɗɗo ko ma o almora kondete kon gandal si a jooɗike a janngani ko naɓata kon naɓorɓe ñande fottuɗa e mo wo a yaada e muɗum no jeeya e ko reenata goɗɗo dandal mo e oñagol e kaaɗo diina fiɓugol makko ka fondo makko wonde o yahata e kaaɗo diina si wona ko ari kon ka deftere allahu alqur'an e ga sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e dow no yimɓe sahabaɓe nelaaɗo faaɓi noon diina tan nelaaɗo ɓe ari ɓe janni kaaɗo diina ɓe janni sukaaɓe
ɓe ne'iɓe ɓe eltiɓe gaaɗo diina e nder duuɓi 23 nelaaɗo feƴƴini ɓen ɗon sukaaɓe yahaynoɓe guluji temedere goɗɗum ɓe janni yimɓe ɓe acci ɓen ɗon kadi roni ɓe ɓen ɗon kadi janni woɓɓe ɓen ɗon kadi janni woɓɓe idan ko ɗum woni konnete ko diina si tawi woni aari ɗo a inni a jokkire kaɗo diina faamu maɗa on an e haqqille maɗa ɓen an koko haqqille maɗen jaɓi o maɗum koko yiiɗa no waɗe o ma koko annduɗa no wowanma o si tawi woni ko ni jokkirta diina kan ko kara han jisirta e konnete kon fajjere e oñagol e kaɗo diina allahu tabaraka wa taala idan haray jokkugo salafu saleh e laawol no ɓe famirnono kaɗo diina koko hisinta musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e muɗum reenugol ɗeɗo julɗe ne jogi on tigi wakkilo juulaɗe julde jama ɗum no jeeya eko mattinte cheytane e neɗɗo no jeeya eko tabintinta neɗɗo e kaɗo diina reenugol ɗeɗo julɗe ne jogi won allahu jalla wa ala wiiri noon wa aqimi salata inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dicrullahi akbar no jeeya e muɗum sohbatu salihin jokkodirgol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen woni ka kawtal moɗon woni ka marché woni ka atelier woni ka bureau ji daari man sa yii neɗɗo haaju makko ala si wona jakkitgol diina si wona sabotugol diina si wona sabotugol yimɓe diina si wona sabotugol julɓe ɓen karmokoɓe ɓen mawɓe ɓen ko ɗum ɗo to woni haaju makko woɗɗi to on neɗɗo renoɗa e makko no jeeya e ɗum hay ka réseau sociaux neɗɗo mo yiiɗa ko jakkitowo diina wota nango yogol inna abonoté page ɗi sifaten ɗon si wona ɗum ɓay ɗum a salike gonga kan ñande gonɓe fogoto e maɗa ko a townata ɗum no hasi ka naɓa ma ta sikkano a yete wa man yashu an dicri rahman nuqayyid lahu cheytanan fa huwa lahu qarin idan haray ko ɗiɗo konguɗi mi wawayno ardinde ɗo no kiikiɗe miɗo suki jama on no itti seeɗa sabu yani no gasa hara no wuli seeɗa kano kuure en turi allahu tabaraka wa taala yo hawri ndingen e sawaba nafo ide weltano yani dendangal jama seeni ɓe ɗo nokku kala kamɓe panguri en toro allahu tabaraka wa taala yo waɗu taɓande ɗen e misanil hasanati yowma din e weltano mawɓe meɗen ko juulirde ɗo dariɓe ɗiɗi ɗe ko juulirde danki haawatondu ɗo ni yo allahu yuɓɓe kamɓe kadi ɓuur moƴƴude joddi ɓen anndita e maɓɓe karma ko meɗen gore meɗen ustad mouhammad chérif diallo ɓe tawno yimɓe ɗo ɗen ñande goo min arayno ɗo no ustade makiri ɗo ni min jooɗotono ɗo min hiirayno ɗo min waalayno ka juulirde ɗo e dow janngugol e ko nannditata e ɗum enen sukaaɓe haray ɓe feƴƴinino yo allahu tabaraka wa taala yurmiɓe yo allahu yawtande o yaafooɓe yo allahu mawni fiyaate maɓɓe on ko kabru maɓɓe yo allah mawni fiyaate maɓɓe ga aljannaji towɗi o waɗaɓe ma annabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa minen seenodi ɗo e mokoɓaɓe tedduɓe alaji galɗo maasi woni maɓɓe seenodi e cheikh alaji mouhammad kabayi ɗo aray ko yiɗɓe meɗen jaatidiɓe meɗen tambitiɓe en e oɗo da'wa wonde e muɗum tambitiɗina allahu jalla wa ala kan kala ko tawata sojeje maɓɓe no huuɓi yo allahu yoɓuɓe ko ɓuri goɗɗude e joddi en fof min gonɗe yanganade kon ka ko diina yo allahu riwan en o renana en o marana en ɗum ka misanul hasanati yowma din haray no sengo an ɗoɗen karma ko meɗen oustad mouhamadoul amin bay oustad mouhamadoul amin ko ko jami islamiyede juɗi ko minen wonno duɗɗodade ton min hiɓe hakkilan yahugol toon yattorile waduɓi kono no jeeyade ko addilan ɗo ɓay gila mi ari hay mi yaali hayno e juulirde waɗgol toñete ko mbayade kono ɓaydiɓe noddilan ɗo fiyo mi aru mi tawi no moƴƴi kam mi ara waɗi sukaaɓe ɓen hino ɗonɗa ko wiyete kon ganda no faala andinade kaaɗo diina e hoore ko laaɓi ka deftere allahu e ka sunnanelaaɓe sallllahu alayhi wa sallam haray ɓeeɗo ko karmokoɓe meɗen tedduɓe joomiraaɓe alluwal mawnga ko minen no yalgodiiɓe maɓɓe ɓen annditi maɓɓe haray enen sukaaɓe ɓen miɗo watta ɓeeɗo e sookeje meɗen kala faalaɗo anndinaade kaaɗo diina haray yo o ɗeto
o tawta darsuuji maɓɓe ɗin kamɓe tarmoɓoɓe heddiɓe ɓe si tawi woni en jokkiɓe en jangi e junngo maɓɓe en jaɓi koɓe fallitata en ton biidnillahi tabaraka wa taala en nisoyta janngo janngo mi ala naatude e mantugol ɓe mi wacca ɓe mi ɓurtina waɗi sharia on no haɗi ɗum ɗon miɗo anndi kamɓe kadi ɓe weltanta ko laddu kono tun mi anndinayi on hiɗe woni ɗo e taalibajo kende ɗo docteur Mouhamadou Lamine Baye ko ɓeɗo toon min janngayno toon mi wonno wadde kulliyade ɓe maaniti mi heɓuno jannowo o janni min anndi ko ɗaɓɓete ɗon ko jami islamia yani koye ɗaɓɓete ɗon tigiri ko ya heɓu 5/5 mi ari ɗon 4,94 miɗo ɗaɓɓita ko honno mi ɗumannorta ɗum noon sa perti koyen gootu mingol a hedditi ɗum haa ƴawi dow ɗon o nambara molanaa ko wakkilare molanaa miɗo yahi ƴande bo miɗo darta koyen ndiyan mi daari mi tawi ɗum mari 4,94 mi e nder ɗum ɗaɓɓitata mi hawre inde ɓe ɗon tawi ɓe mari 4,99 hiɓe ndiya e yaltuɓe jami islamia 5/5 ɓe waɗi master maɓɓe ɗon ɓe waɗi doctorat maɓɓe ɗon aran ɗum hari ɓe janngino ka meɗen gagade e woɗɗini kadi moƴƴan idan haray ɓeeɗo hiɗen ƴowi enen sukaɓe ɓen ɓattagonɓe ɓatto darsuji maɓɓe ɗi anndinoɗen kaaɗo diina e nungo maɓɓe inchallahu tabaraka wa taala e yiya e nafoore molanade muɗum haray simi ari wattono ɗo mi hadday ɗo si tawi woni mi ari fallugol e nder yewtereji anndin komi ɓiɗɗo adama usibu wa ukhti miɗo waawi hawrude sawaba miɗo waawi hawrude e faljere ko tawata ko mi hawri sawaba e muɗum yo allahu yoɓu mi joddi ɓurdi ɓurtude e muɗum ko tawata ko mi falli e muɗum yo allahu yawdu o yafa noonan ko yafano denndangal juntuɓe hada wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Louange à Allah, le très beau, le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout-puissant qui nous a créés, qui nous a mis sur terre afin qu'on l'adore. Il nous a créés pour tout juste l'adoration. Maintenant, le thème que notre chef vous a débattu ici en arabe, al-inhiraf an ad-din asbabuhu wa asabuhu wa subul al-hidayah min, c'est l'éloignement de la religion. Autrement dit, comment on s'éloigne de la religion, comment on s'écarte de la religion, quelles sont ses causes, ses conséquences et les moyens de s'en préserver. Comment lutter contre cet éloignement. Il nous a débattu en plusieurs points. Premièrement, les causes. Les causes sont très nombreuses. Nous allons nous limiter à quelques points. Il y a les causes liées à l'ignorance, autrement dit le manque de connaissances. Si un homme ou bien une femme, un homme en général, avec un grand H, ne s'intéresse pas à sa religion, à étudier les principes de la religion,
ensuite étudier les fondements de la religion, ensuite étudier l'historique de sa religion, ce qu'on appelle Asira, connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a épargné l'islam jusqu'à sa mort. Cela va causer un éloignement envers l'islam, de l'islam. Donc, il faut qu'on prenne nos dispositions pour lutter contre l'ignorance. Surtout ceux qui s'engagent pour aller en Europe. Le chef n'a pas un peu élargi dans ce sens, mais vous devez toucher un peu ce point.